Mga kadamag, kadwatay tata ni Mama Reni. Ma'am Reni, ano ma? Peral Talianyo, ti Barangay Bulbulala, Bintar, Ilocos Norte. Okay, mga kadamag, at datay tata, dito'y mismo, trending pa yun ma'am, trending. Dito, ito, ayan ti kalsada nga asideg mo. Ma'am, dagiti nga min agkalkalat, no ag trending nga video, ket deji lang part na, basit lang a part. So, mabalin ma'am nga irugrugim, no apay kasto iti pasamak dito'y, ayan yung mamuno dito'y, ubram nga dati mang bakal ma'am kadagito'y motorista. Aganos kay basit nga mang dengeg ta 2000 kabsat ko di Telma Lianyo Bartolome nga natay nga iso nga simmang petak natay di 2013. Then after that nagsubli ak di Italia ta daputa may summit dito kabsat ko nga nabatin ta ag mga ag furgodak dito Pilipinasen. But at aggat di Italian citizenship iso nga nangala ak ti dual yan ta immigration. Katan, awan pa'y 2 weeks ko, nga, that was 2015, ag nervyos ako na, apay nagre-ring ti motor, naka parpardas, awan mit ko enda, iso nga, 1 early morning, past 6 o'clock in the morning, at dapay lang lady, Kapitan mi, nga natayong kit mamin do, apay kabagyak, di Kapitan, Wirlo Edroso, ito, isityo trimit lang, napanak apo di kapitan pangasim ka di ko na iwi pasublat mo kadla ta barikada ket ag sakit onay ti barokong ken lapayag ko agdengeg ti nakaparparda sa motoren tisong bat madimanang ata kukat barangay kunaklanog ang angaw dinoblek kuna namanen madimanang ta agungit ti barangay deep inside me before that hanak pa lang awan hanak agsasaot datos iti lang uneg ko kunak sorry ay sa oklata data na madingal nga balikaset kung nagtunag ko, automatic, ayot nila na to yan. Adomitin dundunar ko ti barangay. Tano agges, tano adda event nga sumangpet ka nga balikbayan. Imbitaran da kamet nga agges speaker. Ket awan ti nababangim 3,000 mangtidkata nagarot automatic. Ngam tay kabsat kong awan ni Telma Lianyo Bartolome timang tidlata ngam not less than 3,000 tong galing ag guest speaker at namindwa ak namindwa ngam nga nag guest speaker at dito'y Balbulala ngam oray awan ti event no amuda nga da sumangpet nga balikbayan may dalat tamit ag solicit okay no problem at barangay kumet jajay idi rimwara ko nagsubli ako agad anyan na nga ron, ti papanag, atahan na kayat nga baga nga, kunanahan ko may pasublat agunget ti barangay. Kung kami ti barangay. Okay, papanak nga ron, adik ko na kapitan. Inka ken ni Amy Marcos, and Amy Marcos then was the governor of Ilocos Norte. Sorry marakon. Tano LTO no kunana ko makit diretsok ni LTO ha. Amy Marcos di kan. He was also pulling my legs. Apay baon na kin Amy Marcos. Kuna idi sumangpetat dito yan inalaktay kay nalaktay kay kayak man lang ka sa pangkuak laing tay pungtot ko sakit tinakyong ko at damit lumabas ngam agapo pala jayan ni Valenzuela mangig mutiring ti motor na apag batog nak imbalabag ko tay iit first time day nga ko ba papanan kan tay iit ngan I started saying bad words already iti di ma pakon umayak dito store at damit dagitay umayan iko na ibaon nakit digin ni Amy Marcos ni kapitan yon ko na haang ko nga kabain wano kabain ni Governor Amy Marcos ngam anya nga tati inisungbat ni Amy Marcos na napanak sak timang sungbaten ko na sak timang gibagan timo na nga tanga sa una kanya agad mother anya man na problema yo ti barangay yo ni barangay captain yo nga umuna ti pangi paanyo pangibagan yo ket no handa masolbar ag pangato kayo either nga ni mayor wenno di ILG kunana ngem kunana paikit nga taagit ngem demet kapitan yot mangibaon ka da kayo kanyak sakas la panglokok pa iti bagikon kino doldog tay kapitan yo nakit na doldog ka man bakbakitanin na tarami demeta imbaga na kunanan kanya ko di nagkakatawa kami ko anat nagbalinan na dejay parbok met deta kapitana so ta kunak agresign ka daw met aramidem kunakin ko na no initiative at law anan kunana
Di kaila mabainan mapan agipulpulong yun ay may Marcosan. Anak dagita nga may sasaon. Ibaga yung adot na itultulong yun ti barangay dududwari bumayt ko na napay. Imbaga kini Mayor Degala, I appreciated ti sungbat ni Mayor Degala at inakman lang inalakpay ti USB nga i-submit ko kini Mayor Degala ta dagitay nakaring-ring gura motor. Hindi makita na kon kunana kit may lasing kayo kunana apo nag-adot ti may dandanon nga madi ma-about yo kun aglalo bagtit ko na dapay kun may Sir Mayor hanak ka ma-offend no bagtit ko na at before nga I came home ada ka dagbalbalabag ka dag sa asot dakes si saklag de gati anak kamat kapay anak dito ko na damit alaw remit no ngan tinang nang ron at mo ka nagdapwa na ito bangir ngam han isa problema han nga problema ta talaga da family problem dato hindi pala da dagiti nagan anak kada kami okay lang ket kunamit ni Mayor so I appreciated him so much ni Mayor Degala nakasarita kisuna nag-adamit adaotek na intelihente ken nang rona amo na ti sawsawen na oh I swear ko na iso ko kuna automatic met ngan kong isong bat ko iso bay ti may isa nga imayak Mayor nga may thank you kada kayo tattaumit lang din ang ibaga kanya ala nagkitaan niyan ta Facebook at nagpintas day isong bat ni Mayor nga about you ko na day so nga I feel obliged kung umayak thank you kada kayo so dayay ngem hanak pay awam meti mapaspasamak tati kunan ni Mayor kanya kensong bat andang amin problema tayo ti pulis agkurkurang tayo tamang ipanak kumati outpost kunana ti kunak tinakam ko lang angin ibagat dito not necessarily limit ko man nga awan ti outpost nga rabita nagdakil met ta barangay hall me di pandalat ta jay ni sirek da digitalogan datak no handang nga makita tano makita da nga data patrol agad di kwan kunak So, ano nga rin ti main nga kayat mo nga i-request ma'am iti barangay kadeto nga dati problema agore kayo wan ituloy ko that was 2015 hindi nagfurgodak 16 17 18 19 in the ILG ida nothing happened handa kami pa nga pinagsasango so I started isubanin na agbalabagak ngem to talaga nga agbalabagak nga mang donor nalakalaing pasabtam. May sa tarupanan, may sa taligay na tuli din, ha? Yung haan, kasano na dobingan. Kasano no babae tad talikod nan. No kaya no mabaling ko magid di pala ta nagdrag ti ikam ngam haan kasla warning. Bislak, pakad, pagaron dagita ti. Ada urno nga ma'am nga dati ibakal mo no kwa? Dating bakal ko tay kwa tinangdong padong parkanya ada ayan naman kuno kayo dagito ni ano pa ti awamin na kay isu dagito data ni oh so dagito iti ibakbakal mo ma'am ngem kumbaga warning mo lang warning so awanti talaga nga kwam nga nga dangran ita kuna nagasat keket di ata no tala nabayaman no tawen eh adakan na panti 19, 20, 21, 22, 23, 24. 9 years. Balbalik ta din dakpay. Hindi ko na manen. Amuyo kanya kitipukaw kulat ta yan ta kalsada. Han naksalag balabagay. Danum lang na enti. Isabuak po sa urnungin Facebook na inayon ko kunak tumet. Nagbalin manen nga agsibsibogak iti anan isbo aso ko na dapay apay nalaklak ang atat mga alat isbot isut ko iti mga alat ti isbot aso ang kenu makita met danong ket ag yellowish haan imay pay ti pulis bintar ket makita da nga white met tek waken may sapay una ket dagit agbasan yan taliklikod dala ket no masibugandan ket naka-uniforme da kas gemet anyam awan ngem kita nyo ni maapo Diyos haan nga maturog. Adak di taigid ta kalsada yan ta line nga naka white line. Adak kita ti amyanan at adaman binalabag kun papanan na. No agsarda niya ta barrio hall wenno haam. Pagam-amwak nabusinaan nak tinakapigpig sa. Kay Elf dato he was the secretary of the barangay then kagawad tata. Businaan nak dinakigtotak nim ta gurgura dak dagito dinakigtotak
Ngayon kasla God's will dayjay. Agbastos mit animal na tuyan ko na. No agdiretso ang ko nga masibugan ti danom ko na ta. Ngayon naglikod ta. Kasla God's will ko na nagsumrek. Inalat tayo may isang tabon. Ida ag siksik ko nga kasjay in isabag ko danongen. Ket ang hampay lang simrek ti manunot ko dete ko. Di ko anakit rumordam. Apo kadwa na tayo amana nga retired teacher. Yung padak mit awan daadal mi nga daw padak kami awan sursuro na. Di ka no talaga nga danom adda isbona di sa oda ko madaya niya. Sinabuagan na kami talaga adda isbona. Oh. Awan, di kat awan mit nag-stop di diyan. 2 weeks ko nga ta nga nagsibsibog sa insarden ko. Insarden ko manen Andad tatadanom nakita pa dagitay pulis. Awan mit. Kalatag sibsibogan kung kunada met. Ket awan mit ko inyo. Tawagan kayo di kay pay umay. Umay dakat met. Kasta ana pa ti iso kasjay aging ganat ta. Aging gana idi ay kuna mangipan kay kadi met CCTV or mangipang kami. Hanmet, awamet. Iso kapilitan ko na, mangipanak man, pagpustisok kumapay, tayin ko CCTV, ta baring no agnadnad, no adda CCTV, handa met nga respetaren, handa pay nga kabuting ti CCTV, iranta da pay ti agga, burbur kin agbusina. So, tinapanunod ko, gan talaga, deta, adda mang patpatangkin ti sangina, sangidahan, apay nga awan ti ko, awan lat, di mo kabuting ti sisi. Nang ro, nasakmot lang ro, pakin ko kaapay sa agsardengak, basta i-CCTV, sinsinan, isong yan ta, sa angot, ito yan ti kalsada, tinangipanak. Linaw lakot, balay ko, di bumit amo, no, adda, mang kuapay kanyak. Ngayon, sinsinanen, kasla, ipamut, pati emit data, baka, until lang, nga i-CCTV, na yung hanmet nga tanga ko, ako na, kunadamit, isa ta, madideto yun, ipakita ta USB, ini until now adda na ramed awamay no pagsawsaw ak ida nakaringringgor nga motor nga gaputi abagatan sumiripak dita no adda rumor yan ta Barrio Hall awan rumor so mapanak man ta asideg data waiting siya din tipok kaw kumanen sorry with all my respect kada kayo nga mangkangeng ganyak anat ko inyo ta Barrio Hall di kay pay rumor masturbating each other kunat insaok pa deta kini Mayor de Gala. Insaok pa kini Melvin de la Cuesta. Ay bagak tipod no agsasaok idakdakis ko na gintatak na ngakit nga ron. Tap na amo damit nga hindi na pa nag TV5. Hindi 2 years ago sa hanpay lang senador ni ko. Ay senadoren at maminsan lat may sa lawas ni maminsan lat may sang alawas nga mapanjay TV5 ni Senator Rafi Tulfo din Huwebes lang. Iti malemen kunada siyempre han lang nga dagi motor ti kwak diyan na pa nagte-Italian embassy nga nagkampleno apay madildilay ti pension ko. Hindi ko agad Italiana kay mit gayam ko na so han manipo di din anak nga madildilayen. Ado pinirpirma ko. Di ka adak mit lang to inak man nga ni TV5 ko na. Nimimuno na pa nagta TV5 alas 5 ti bigat. Adak yan ta sangot ta TV5 ben nasurok kami nga limag asot may salaeng nga aldaw dayawan. Ket 5 laeng ti mamit ni Rafi Tulfo na Idol Rafi at anang aron agtawagan na met amin. Nagitay na in-import ada duang matmatayen ijayan dagiti interview na dagitay OFW ken security guards nga maloko-loko dagiti important ken dagiti ubing napapanglaw dagiti at important ay numot-motor agad tuna damit basit yan ti ko na ni si ari alas 4 rumor kay aminen ko nada han nakarumar apay ma'am iajaban niya man ni Sharita de bagak ko naka Sharita ti right na alahan na mabal han nakarumar gito data CCTV ko na importante ta useless data may agkam-complain to hang ko may bagak ko na I appreciate her so much mother anak adpelat problema yo kunana nabasa ko referral ado kayo nga referral nga nagasa ten no referral no nakadado kayo no within a year nga adda matawagan ko na ata motor lang yun nga maday bagak nga importante ma'am Shari ko na hang ko nga insurat ijay hang ko na isurat nga pagsaw-saw ak idatdakes ko ako nga dili bakit na trustful deto nga bakitin ko na agbalbala bagak pa ngem awan met pailat ka asin apo Dios ti mapanta
hospital ko kasla dete pang warning Warning. laeng ko na ket husto mit sungbat na apo mother ko na bakit kayo with all my respect hanggang sa saot datis ket hana kayat ni Idol Rapi hana nga kayat nga talaga no ni Idol nga ibagbag hasaok parware na paiket di yan ta kana hana kayat di ang saot datis when amo ata kanang kay nga buybuyain ko na ken hangkay balbalabag ket no agsubli kaya kada kayo husto mit aje sa una nga baka no kit awam pa ti CCTV idiwan iso nga kit damit lang aro edad yon data bagyo ti awam met arami dandamang ko nag-awam met iso nga kapilitan ang tanuhan na kasi ti arami de sakti maperdi ko sakti maperdi outlet ti enger ko dagijayan ko na ala ngem ikarehang kag sa South Dakis kinhang kag balbalabag ken agsubli kay tumanen o agtultuloy lata ko na di kad nag thank you angam ko nakpailang kanan Miyerkules tata dumatay nga di Ilocos ti Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Upat nga aldaw. Ag sa og pala dagas ka nagbalabag. Nalukot dahil bakit ko na alawin after that haanin when ko na han kumet nga natungpal dahil nga sa ok ata agkaskas dayak met pala So manipod nga 2015 ma'am. Hindi na panak ket hana 16 ko na 2016 manipod di 2016 agbalbalakan. Napanak in DILG kida, masapul ka no, at adakan na ngayab kanya, witness amti kwa, at nagsautat tay ka ite, kwa nga nagkamen nga taga-bakara, nga maya hosto tar aramiden ni Lola ko na, tababastos damit ngamin taga-bakara taga-bakara, bakit dala nga ro, danot ko na iso nga, iso tay sungsung batak, tatay, kwa pa yan, iso nga tay bravo, bravissimo, kung tatan, anat napasamak tay nang dungpar kanya, They jay treasurer ti baryo. Awan ti problema may nga doa. We respect each other ko na mga siguro mga a month ago. Ada ak man tatingan ata nakaigemak man na tanong nakaringring gor. No na pardas ikas ko. Nikas ko ta kwa hangtang nga balabagan. Ag menor ka ko naklang. Menor iso nga ikas ka Ano talaga nga sinyasam idamam nga agmenor. Brom ko na damit latatasang wanak di kad. Baka mat ngamin mabutang damam tati amuda ibalabag mo di diyan. Haan dagi diyan mabuti agsarding da. Oh. No agsarding da. Kuna nagnakaya. Kasan ang plaster mo no ka ma'am ito makita kay ma'am kat store dito ayan mo ay adam 100 mo mabutbutang nga umay kumatang ma'am. Moy kad nga ro dagi. Madlaw mo lang tano ada dito yan. No ada no makita mo nga awan ti makwatan anya matraffic kay sumunga din ma'am. Lumabas kay latano ko na kanya. Lumabas kayo. No lumabas kayo oran ngam no hana lumabas. Kawatan nga DJ kit kwa. Iso ti may sang agburburbor. Kita taman ma'am. No kasi nga ata lumabas pa man og Kala ko madato anak basol na kit na pa inasaya atlet ko kana. Waywan. Ta oray no natagari kas pagarigan no. Haan nga napardas, hang ko nga okay lang magkiti. Ket ko na lumabas ka laktan, lumabas ka tetay na udi nga may sa kadagi diyan na udi nga tinira. Hana kaya ti lumabas impan na tay hudnan. Iso nga ti kunat, that means no impan na tay hudna may sa kadagi diyan agburburbor nga kanal namang mangloko kanyak, manglaglag kanyak kunat. So motor lang ma'am, dagito yung kurong. No kakasti ma'am po. Dapat babagon. Lagi tayo nadaktel. Iso tayo ko kaya iso surat ko tatay pa tawagan na di ba. Tatan idi pinagsarding natin may isang kurong-kurong nagnatikwan nagnaimununan ate may isang kurong-kurongan. Idi dumating dito ng nakahoden kit nakang inayan da. Kit naka 1 meter long tayo igana. Mamin ano lang ibaot ko kan kuana. Intirok, nyamyan tay kurong-kurong lata at tinapanan na. Di ka, nagsayangin ko, importante met tayo. Iso, nakita kasi marding ijay. At ada pa may sapa, kwakit tanog, naginutan-gutan na doon. Akit, napanak, magna akon, atay nakalabaring ni bati, natasayang met ko ma'am. Ada ak di tayo tabatog ta waiting shed. Kabagyat pa, balay na teta, kwa, tanod. Ikit, dandan yung madungpar na ko, hanak met na nagkiriin dikigat. Nabakbak kita no, magbalbalabag ka naman, anak kasta nga isa kanya.
Tanod ka nga pulis. Anya kit nilulan, babaan nyo ka din. Maanti ko na, agpagkasta, kit nagitay, duwang nga tanod, apresyarek. Nung nasayat ti sa uda kanya, kit, anak ko, di ka, tang na akmay. Babaan nyo ka da, lulan, kit nung dakay ti madalapos da. Thank you, kunak pa, yes, kung kunan, ginuyod-guyod na, ngayon may impan ditoy. Napanak nagpa-medical certificate, ngayon ko, kung, make it worse, simbrek at gas di apandahan na mawatan ta kabsat ko. Simbrek yan ta dita napan na sinapol tay kabsat ko. Samom dayay nga kabsat ko. Nakabil na kam amin. Nagitinap na tay pay. Kit ko nada, very sure. I'm sure 101%. Isulat ayabamon. Kaisot mang patay wano mang kabil-kabil kin ko anan agwas sense dan. Hamo nga apan kalain ko na kapurin mo napan ngan to make it worse napan na sinapol eh. Ano ko marimor di kabsat ko nga dadta di kad okay lang ngam napan na inay ayaban di kad agpungtot met di may san ata daw madamat obrana dinuyod adapay duwa nga kagawad dito kagawad pa dito ko na hanarimon adapay duwa nga kagawad dito yan nga kwan induron-duron nak dito gayay idi simrek met tay may met di kabsat ko induron nak napadata pagit agik ikisa ti sakit ti ulo awan ti may kadagitay tanod kendo nga kagawad anak deta nga barangay official sen taure kaguram ta tao aramidem ti pagrebengam tana either nga appointed ka wala butusan ka aramidem na agit ikit bakit babae ikit hamong kasta ako nam pinanaw kit no napatay nak di kabsat kon kayat na patukulin di saka kon dayay nga tinawagak ti pulis napangkupain nala ti pulis si number data. Umay kami to no madamdamat uran mi tilogan. Handa awamet alas 4 tumawag akmanen. Ado kanot aramid da anak da. Kat no nataya kon, kuman. Dayay ti pulis ti Bintar. Dayay ti one day later napanak Sabado. Di kay met imay umay kami to no malay haandaman nga imayen. Kata idi kwan idi adda imay ditoy. Anang nga tat pumay antayo tapno kwa ko nada. Awan met initiative daget. Anak pinay anda. Tinagtutulag anda. Pakayat dak pa psychiatrist It's no problem ha. Psychiatrist yung met data at damit niknitik na. Mom, I'm a therapist. No. Ma-aksidente ka. Iso ba anak nakataya ni Lady Dadaya Diana tatay ulo nakit. Pero Marti, darati agong, ngiwat ken lapayag mo, tanong masalbar ka, adar basit ko ti ulom, no masalbar mo dadya. Ay no, tatirap, kasat ko tato, aramid na. So nga, anatay, katan, nagadadatang agsasarita, mangipanda ka no, iti placard, kati nakasurat, go, slow down. Accident prone area. No accident prone area kunana dikan ito at asyak ngaron jag balbalabag. Kita ma'am, kita nyo. Picturein nyo man. Nangipanan na. Ayan na ta placard. Dayjay pink ejay. Oh. Ada iti nakaipan iti left side ti kalsada. Madipay pa nakaipan na haan. Silaw. Ganyan jay silaw. Ejay tinangipananda. Left ti kalsada pagkit no agapo ka ti amyanan. Right, yan ta kalsa, asidig basit, ata dito nga ron, ti Ariana, ket haan, ma'am. Yan ta asidig kumadeta, agal robo, akasya, haan. Diba isa? Tay may isa, deta puraw itan dayjay puraw. Agungit pa itakin, balay, at napandala, ta impan, di dyan nga awan ti permit na. Awan pa ide. Ket ti kumamit nang ipananda pa, di ta ayan ta sangit rangtay, haan. Ata dito nga ron, ti area, nga accident prone area, dito. Ikunat lagi ti aglabas pa. No nalabsan dat dayan, brom ko na daman dito in automatic because they are just pulling my legs. Ignorante and that. Makita yo ti kadayo na. Pero iti ma'am, accident prone area talaga. Ti wano di lang panagbakal mo nga. Kaya di timpandan accident prone area at pa nagbalabag ko. Ada amamit mag-accident di ka asin apo Dios at no aso kada pusa kada manok kwati ko na yun kada tao. O accident prone area di ka dito nga area at sa atag bala awamit mag accident ke ken ore pa accident prone area daputa da
aglabas nga aso, kalakas niya, yung regalop na ba. Ngayon siya katapak, Di pa nagbakal. wa pa nagbakal ko. Ngayon, agadayo, na adayohan. Adayo, ikaw yun, dayay. Adayo, na itakunada, pa, dagitay nakamotor. Adot nakamotor nga natatak na yung, nasasayat da. Numalabsan, dayay, ngaminin, anti, lola. Kit adayo, makadanon dato, brom mananahan. Oh. Kit, adata, si degta baryo hall, ti pangipanam. Kit baryo hall deta. Dita, ayan ta sangit, rantay. Dagita amin, han nga husto, dagita ta, laglagin dak ulay nga anak bet anayanak idi kalman iso tay kunan ni kwan ora dat ni Jared datay may sapay nga nalaing mit nga kagawad deta ngem adda do nga brother ko nga dete nang dung idi kwan danat na pasamak kan Ay padayay na nga, dati sugat mo ma'am, hindi na dong parka. deta ne deta Ay dati tagol-tagol mo ma'am. uwan yan ta palay limteg limteg nga Yung dati pa yun ma'am. Ito man nagpangatukan ta nagsakit ti sirok ti tumeng ko. Ken may sapay, idi na hanyo ka na nakita nga na patog na batog ki diyan. Ay na dati nabakal pa yung mga naubor kan sapay ma'am. Nakita yo tay ko. Anang nga kita nyo dito. Dati na. At nakababat dito kay. Well, na ubor deta. Data nga isa dahil yung bato nga nakadakdak. Dahil nga ipanakaba. Anan, dati kunat nga ni treasurer, hindi mga 2 months ago. Adak di tatay nga takalsada, nakagemak man ti kastoyin, day damo na ang angawin na katanang pentas miti ko ami. Angawin na katangin hang kumit na ilasin. Ikas diya na tamutor kanya. Kitag minor ka ako na brom ko na naman Ay, treasurer, adi mo na ilasin. Hindi mo na, treasurer pa, sunod laing tayo may kadwa. Wenhan na mo na ilasin, ma'am, isuna di dyan. Wen, yung damo na dahil, agpaamyanan, idi. Agad, nagkatawa, sa linabsaan, imbalabag ko, may. Imbalabag ko man, dito yan, naalam ay tilukod na. Hindi ko na, makita ka sumber. Ay, sus, una, namutin. Kinalaglag mo, di mo na nailasin na yung may treasurer, dahil ko natibagig. Idi ka, idi adda ko aming nga senior, ita, da ka muna nang itay last year sa December, November, December. Napanak ata senior agad. Napanak nga talaga ta, just to say sorry, yan ko na. Adan ni treasurer tayo, ni Binsyong, that's it. Data ma'am, ay dat anti ko na ma'am yakay ti mamam ora ni Mr. Kunat agad apo nyamutin treasurer panakabalabag yun agkatawa mo ito yakay mit nila andak nga nangeg ko na check manang ko na nang ko nangeg ko na namit adamit ko sulsulot ko kahit ikaw na rin check manang di akwit lang ay sumamit agkatawa nga ikuna ko na I'm sorry ako na ay nagpakawang ko doon hang no, basol ko. Mistake ko, han nga nakamabain. Ikag, ako, naggalas, inaramid ko na. Sorry, treasurer. Kaano ka napasamak deta, ma'am? Kaya dati na ode. March 6 raeng. Itay March 6, mga 7:30. Ngam adak dito, at ano parwarik da gitoy. 20-30 minutes si may nga pagtarayan. Dati mismo, balabag mo, doon, ma'am. dito, sumarod. Tatanagit, makita nga adayo pa lang magnig mo nga napaspas o na yan. Agminor ka ko agminor ka ko tirohon, maala tayo likod na ahan nga nakadayo yan ta sangwanan deta lugan nyo deta. When ma'am? Nagsubli, dakmit dito yan dak dito yan. Ket no natira na kuman, ala kuman, ok ninam yut nagidayan pagsawsaw na. Kita minor ka kunag agwakalata kunakin ko na ikat agsubli ak so nakita yo dinungpadong parnak na apay nga may sapa din mabadeta daw atik nga ko ma hang ko pa nga nagaw at hang naikaglis ako na batog akidayan idi mabatog ako pinanawan naklatan isong ako natay doktora han lang nga masibak deta mabalod pa deta bakit kayon barangay official, binanawan na kay Latan. Ayan.
At dinalabag ko kunaktay ng bato. After that, dati-dati nga, tinakaw dat aso, pinartida pa. Oh, na-prove mo DJ Edi ma'am nga tinisura na ngalan. At nabiitak pa dito. So, mga, madama agwaswasing, nung open dito, amin ni Diyan. Di ko, broom ko na teta, magnig ko nga na ilukat deta, ridaw dito, store ito nga batik, idi. Iklimada. Po, ngamahana da gito, Ano nga aso DJ ada breed na ma'am? Ngayon, rimwardan, po, nagtarayak na mayan, namuna ta, adutet, pa. Kung natin, adamit, baro yan ta, waiting shed. Awan tinagpalaod lola, nagpabagatan da amin. Sada binbamayan ta right di kalsada ko na apag sa una mangigmut taol ti aso yan tay kunat taol ti aso agpukpukawa asok dagita abugan nyo kunak ang maboda ang asok dakat sa bali makadan lima dawen nagdadakod abugan nyo di ko nadamangid ko nga agsangit nga aso tataaso no kabilen no buyodem nga nakayat agsangit. Hangkay ngagkabkabil ti aso, maiparit sa the Animal Welfare Act. Kunat, hindi ko awanin. Bagdamdama, isumangpit dan, upaten. Kita may kaliman, kunat, ang babae pa, daya. Sa inamo, lang mawatan na may agdumog. Ito ba, binayakpay lang, baka agmalmalem, agpatpat na. Second day, awan may pa, inayabagtay kagawad. Nga kadwa inakmet, basit nga mapan, napang kami yan tay kwa. Balay tay atapek ko na talaga. Bakit madaba ang awal adakad as-aso yung tinga babae ko na agad okay mit pay lamanang ko na. Hindi ko angkat un ata ada ito ket ititim nagkuan nagsangsangitan imayan na nagtatulad. Sumungad dete ko na ka nagkuan. Ket dayay jampot tinagan na. Napintas ti banding ni met agikit kabagyak met ata daydayawit pa at nasingpit man dati nga ubi mapanitultul umutang met niya nasaya nagba nala na madam may baganat alda umay namit bayadan bigat awan ti problema ngem idi masidag kanya nga daigam na nga plastic nga bit na kunana dakam ti pa basulem dakam may ko o kinam kabuting ka kadi han kunana guilty conscience dito kunak agit han mit iso ti hangkuhan pa simbret yan not even in my wildest dream nga iso na tay may sa nga delinquente birkog pa dayay kano sinota ka doan yung iso na kitahan ako naka kabuting namin do anak na inkas jay linayatan na well so itarayan nakmet ti kagawa din adapay kastan di kinamat ko na di naglogan nakmet yan angen started that hindi ko nagita anak dagitay kita kabagyanda dagiti ubing nga may eta ko namit ti may agkabsat may sang tay kabsat tay uncle dagitay agsaukan yak nga ubing adakad inla ko dagiti pan nakapukaw tay pamanang asom dagiti nga daw inla ko ni kastoy tay kabsat na ti aso kada kaberanda awan pay inla ko daking saydan daat deta jampon na ko na tapno inla ko na tay ko isuot na party madilat at maparty ket ya aso ko na sinalodsod ko na gito bing awang mit inlakla ko mga aso dikad kabalatan nga agkikinnaberdan so nangrugi may that after 3 days may katlong arabi may dak pa inobor ada na paspasamak dito ada i-report ko ada kadi awan nga polos iso nga idinigi hanga that ni Kapitan Wirlo Edroso pay laeng mapatay pa mapang-urpay ti aso kada awan lata awan pulos ti mararamid nga on my favor awan na pulos mauburak awan pulos ti kwada ket nakalawlawag no si awan alaman di anat mariknayo met ata si saklaeng ti baka ito red nga agkritikar ti kayat da bayan ket anan baka ti kayat anat mo sina anat deta anat mo sinaan hangkom asinukad nga tat deta baka no kagawad deta may sapay pasibak ko no tay kagawad deto hangko mailasin kita anat
Kasta kuenda, Agbusina da. agbusina da, di, Agburburda. o agburburda. Kasla feeling mo mairanranta ma'am. Kad may ranta. At amangig mo may adapay lagta awan mit pala awan mit maringgo naringgor alauna after lunch ko na ag ginanaka. Urete taga bakara ko na hang kapay makatura hanggang makainan ako na natikin na bastos da ngagburbur ko na nata. Dikad uray itoy ko na nata bakara. Awan mit ko kwenti barangay officials ko na bravo, bravissimo kung kurakon iso adarason ni Lola ko na. So nga, i-comment, i-pop ko na ni... Oh, manggig mo na nako agdapunta, at makabatog dito yun, burbor, busina, adda bago, di kita babagon. Agbusina da. Matigkitot ka ma'am. Ewan na may sati, ang busi-busina. Bagon nga, dagiti natatayag. Oh, isa uya po, data, di kita bagon pa. No, sinut akin ko pa, ang tapo, dagto tidig, dagijay. Mamin, paamyanan, agsubli, mamin pat, dati may saldaw, nga lumabas, alamat. Nasurok nga bayente nga nakaringringgor nga motor ken lumabas ti maysa nga aldaw. Ore alas 11 alas 12 alauna alas 2 tirabi. Wen. Irantada irantada. Ye ket tagawad dati awan nat agminiting damit kumanahan. Anat pumay antayo ka dagi. Ket kunada rason nga agbusina da ko ma'am. wen awan may tirason ken may sapay. No ibagada nga highway dito. Iso nga kunak ni Dulce ken ni Campo ta Lawag. Ay, dati ka nagbusina ya. Kagawad dito Kagurgurak mo dito kahit may sapay pa si bag ko. Anat businaam. Di manglaglag kami. Anatay ko na ako. Highway, ibagada nga highway, provincial road sa. Okay. No agbasa ijay Italia, sakbay nga hanlang Italia, Europe, or sa state. Sakbay nga ikanda kati plate number ken driving license, agbasa kati 3 months sak no among ti rules and regulations. Ket may sa kadagiti international laws, oray highway nga kunayo, no adda balbalay na oray dududwa ag menor ka common sense. Han? Ag menor ka lata, han met. Irantada pay. Ket kuna pay may sa basto sa tanod. Ket kuna na di kontrolem ko mate kwada. Dagiti high speed akong kuna no Italiano kastamit ito. No awan ti may surat no highway kunayo. Adda ko man nakakwa nga speed limit kuna na kumatakitaan. Manot yan ta YouTube. Manot may balo da babae ta nakasurat ijay speed limit 35 kilometers per hour ag tartaray ti 55. Natiliwan O adda amom di Italia ket no smoking anan. Di ka man isak lang ka ag smoke ka nawan nakasurat oray ta hospital. Nga no smoking area kuno na rason mo. Dito adda awan. No balay ko akit okay ata balay ko. Ang kaman nagsigsigan. Ngam no oray restaurant nawan ti nakasurat nga no smoking. Anak mabali na isak lang. Haan oray hospital at adda parte na ti hospital nga awan ti smoking no smoking area nang ako na away aday jati han mo mabalin nga isak lang i-report ka kasjay. Nakita nga mong pet dagiti CCTV ng paipan mo ma'am duwa. May sa adan to pay pa ipangkod to. Ta makita kit dati agraround. Okay 360. Wala ta jak makita dito. Kati kayat ko maala dito ken maala deta yan dagita aso. Ada may dua may sa ta store. Manot na gastos mo dati CCTV ma'am. Hanak nakapustation Kasi CCTV na kanina. Kit isot importante ata bareng no agnadnad basit no CCTV kung nakatap no hanakad lang rumaren agungungayten kun haan may gamno ka ma'am no ape ma-disturb ka dito. ijay atasang sangwag anak ko takwa haan gimata nakke ala dagito ket kastapit ko enan ata dagito pa nakabakbakal na kay kap no makita sa monitor So ito pa yan ma'am ito ti pagida ako so talaga ma-disturb ka kan oray no ada kyan ta kwarto mag-disturb ka lata mag-disturb ka istoryan ko kan damot mabutbut ring ma'am nga umay gumatrang dito baka adda nga taasot kabutin da wala yung ti panagyang ko ito kasi na po Diyos ada pagyag ko
sakpay di kalaki anti iti Magatang. magatang. Kasla ko matatano, ang meriendar tayo, okay lang kanya, nagito, para aso, tao, ti meriendar, at adot latamit ko, agsasarita tayo dito, at pamerienda ako. Ngayon ti, sa managarami dakmet ti macaroni kin spaghetti, kit nugatangan ti retail price, ag dito, akit nangingina, data gin bilog ko, kit 64 aklaan, kit 70 kada 75 da sideg. O, di umay dato. Dagitay liquors, ken sigarilyo sa kababaan. Well, yung dagita, kwan, ang dagumatang ken saan, no problem, at dagito, maibitin lat ang chicharon baboy, data chicharon baboy, kit pusa ken aso, tropek, ta aso, opya, aso. Kabsat mo, ma'am. Well, dagay. Yes, sir. Well, no, tikag nga kwamit nga, idi na over, rimor pa rimor pa data sala rimor data kagawad dito yan idi ada Nang dungpar kanya, ma'am. han pa rimor adi nang dungpa idata jampot ako na nagbalabagan na ta kabagyan na agit agungit met dito yan ata apa over kayo ko na namet nangarod jet agobor alaman iso nga nakamuno na pa question nyo kay iso nga data ti talaga nga istorya. Ket ko nagpay, no weakness ko data, mabalin met kay bagaklat nga weakness ko. Ngam anang arod, isot outlet pa yung ko, kit bakit ako, hindi sakti matakid to yan. Dapat yung panagbusina dati, outlet ti anger mo, di mang bakal, tapno ag menor dama. So, noan, kita mo, ken ko nagpay, dagitay natatak na nga ko na, dagitay babarito nga makasarita. Uray ka, no ka lumabas ka, nako, madino pagsawsaw am ida madmadi ag menor kay latat basit sa oras burburen yun ton basta marabsan niya to yan wen lula di maya tay nga rod, ma'am, sakala ng rugi nga nagbakal ididihanda ka dingdinggen wen idihanda ka dingdinggen maado nga pamagbagan pamagbaga mo tin bakali ko ngam no talaga kayat kut mang donor alis to lang ang umat na report, ma'am, nga nadundono kit mapandamit exaggerated by binakal na napanan na ako na hanmet awa panta hospital. Kahit nung naala sa bukot mo, gungunam ang imaan ko. Ito talaga nga ibakal. Ay sus, lagita nagatintong, ibaot ko karopang. Well, ngam at adong akas to iti ibak. Dato akit nagbukal. Ay na bitak pa yan na. Wan at yan tay piligay dat pangiko ak pa yan. O Nung baka cosmo i-disgrasya, ma'am, no ligay dati matamaan. No liga ti yan tasangwanan na wano talikod na. Di ka hana maala pa yan matira talikod mo taligay talikod ang yung madayo kamay di ka awan at ang yung no naalak na husto taligay mo wano tay yan tay akit gringgor at dayay. Yung kasi na po, Diyos ko nakmanen, tanong talaga, kaya't ko di ka latay pas. Irantam ipo na nagbaitan digitay ko anan, ha? Ang yung itirat lat, hanyuhan makita yan ta ko, makita matkat nga. Kada kito yung ma'am nga, aduti napanan yun, ay ma'am nga, ahensya, napangkaypay ti munisipyo ti Bintar, ada ka di tikas lang tulungan ma'am nga tapno na, dati request mo kumamot nga, maikkan ti slow down, no barikada. Di dagpay kaya't nga, pasublatan ti barikada ta maiparit kano. Apay Kano ta dagitay laeng kano adda yan talang kano barbalabag. Oray sumit laeng ati panangi kayo mangipakita nga hangkay nga pataray unay no lumabas kayo. O asideg pa ti baryo. Aw handay pasublat. Ket ti iko nagpay apay da kayad mabalin ti agparamid. Anak ko na to. Ket han awan mang subat kanyat nga midol sa itay ko na. Ag mga kay man ti permit paramid kay at your own expense kung agparamid kay man ti barikada yon ko hams hana mabalin madi ti wen hana mabalin ko na ket iso ano kasi nat ngem hana basta gikwa ka at barikada ket upat ti barikada dadtay no duwa ko mamit ti pandadtoy sa dita alaman. Anang nga rod, ma'am, ti kayat mo tata naka-live tayo, anang ti kayat mga panawagan, kadagiti aglabas dito, ikin kadagiti na bakbakal mo pa yan, ma'am, no, at ti kayat mo nga ipadanan kadakwada. No, dagitay tinapalpalabas nga na bakbakal, gunggunayo, tababastos kamet.
lastog babastos kayo. Ka adu kayo nga awan sursuro ng kaskanyak, ngem adumet dagitay natatakneng nga usaren da ti common sense da, lumabas da agpreno damet, aginayad da. Uray no naringgor tay kurong-kurong da, wenno motor da, ngem nainayad, ahang ko nga kutkutyan dagiti at maipakita nga respetaren na ka. Kaya talaga kayat kung nga madonor kayo, pasabtan kayo. May sa titirok tarupam, may sa tayan taligay mo, natulit ka, pang-uring ka manen. At deta ti outlet ti, at dati, awat highway, kalsada at deta, dagita pa may isungbat kanya, kalsada, iturit pa kalsada, highway ko na yung mahangkay mit na nagbasa, kit nga may tawang mit dito Pilipinas at deta. Ore highway nga kunayo, international law, ag menor ka, lata, no lumabas ka, ore dudud at balay, nagit dito, ikit mangrugid ta, ginga na yan tam yananin ta Barrio Hall, awan met lata, awan met, di pa, awan pa makita nga barangay official nga, rumwar no kwa, ngem lately, before nga napasamak de jay, aday may dadto, itibigat, 2 hours da, ikit maragsakan na, ngem adata CCTV, maragsakan na kata, natalnat basit nga kita anda pa lawan niya ikuna dapat pulis tatanod aglalo no tay ubingki adto nya bali han nakagbalabagan no kan upat nga aldaw nga kasta sa napasamag tay sa ginalabag ko nga treasurer ngem detay haan sika nga treasurer agtalna ka sa adu gayam ti makagura met ka adu met ti aramid mo ngem narigat lang kag sasao. Iso nga, ti kayat ko diretsok kan. Tanuhaan ka nga mapabalod kat kayat ko. Ket nuhang ka ba at least masibakam nalag-an unay no si bakti. Aramid, maaramid ken ka. Aramid, may isa nga tanod, may isa nga sika nga treasurer, may isa nga kagawad. Dagita ti maibalod. Oray, dududwa taltalo aldaw. Basta maibalod kayo ngem sika nga treasurer. No. Agpabayad akpay ken ka mabayadam ti sakit tinatam ko ken kidtot ko may balod ka ken tipay kunak hangka nga bayadan hangka nga tugawan kunak ka dagitan na babastos nga lumabas agapay agriaw hindi ka kawata mo ken naawan ti ko ti barrio official kit kagawad deta that means nga ang takadwada iso dapay ti mangpatangkin ti sangida awan ti ko deto salary mo idi dete kunak na bimato taikwan at kabagyan na. O anat dagita. Adot bak adapay may sa atad Palias Valley, there are 4 barangays ti Palias Valley. Bulbulala, Ester, Namorok, Mabanbanag. Dagiti daddo mga 3 other barangays ti kunada. Sa bagay natured kayo nga agaramid ti kastan ag complain ag kritikar. Ngem useless tag kakadwa damit amin ag kikinaber daw ngayon ituloy yung lata datang arami diyo ngan talang bagiyot kita nyo akit bakit kay meten ko na mayat datang sa oda wen Kada gito'y nga madalanan dito nga highway ma'am dakay lang ti agririri dito. sisisak lang ata at damit isunang una da yung magsaludsud ka apo nga green gold bagit at dapat dati padak nga dasulsulot na nga umininom ti San Miguel dito mangid paunay met nga ringgor ti motor na tetang guna na pay. Oh, alaman. Kada gito nga ro dun ma'am isar dun yun ti agbakbak. Well, manipod di mga hala nga manipod di March. Dati March ko na tayo. At March 1st ko na dalatag. At dalatag igana kata isot pang ko at dagitehan mabuti nga lumabas at dagitay talaga agburbur. May kunat namin kada kayo, magnakailat ka. Magnakay no kunat. Mabuting damit nga tan ata. Kaya mo da bakalan. Ngam, ibak kaya mo mang ilawlawag nga hangkang agbakbakalan. Dahil lang ti ikaw dawat mo. Taktan. Manipo din napasamak de nga naramid de jay kwa. Padak ngawan sursuro na nga treasurer Obencio Aguinaldo ti Barangay Bulbulala. Hanak nga agbakalen ngem adangim na naimbagtad da CCTV. Isurat ko ti time yung alimabas nga nakaringringgor kinapardas, ken agririaw. Dahil lang ti surat ko, ta idayjay ti pakitat yan ta kampo.
Kenta abogado to. Mga abogado. Nag-abogado ka. Ay, di ka mga abogado. No, kaya't mo nga maibalog. Han? Mga abogado, no, not advice na. Sa advice ta, ni pa Melvin, ti may isa nga tumulong kanya. Isot, imamamit ka nga ng popular ako nga negatively. At bakit agbalbalabag, at kanya. Bagtit ko, I'm not at all offended no bagtit ko ng kanya ka. O dati pa nagsasawakan ko magsusurusin at sausaw. Ay, kisot ako namin ni Mayor de Gala. Amo na sausawin na. Ang perdidala ng paagpasay kaya, tristay man kapangkitaan tayo ng sunod talaga. Kasi ulat at ura dito kita damit ka. At ang aksidente, I'm a therapist pa. I'm an ABBS graduate DWCL. Iya Italia nagbasa at 25 years course ng physical therapy. At nag 3 years ko pa itisatso. Oh. Amin nga, dagitay, dagitay dati nga, yan ta veterinarian ti Bintar. Kinagat ti asok ti doang nga kaldeng. Inayabak ta ka, daitin dat, dagitay iko tay kaldeng. Dadait tay bigat kuma, at 8 o'clock to no rabiin, nabriaten. Timawag akmanen, imay tay head ngam na kodayay na ikat. Dinait naman after 2 days na briat man natnatay tay kalding ko. Natnatay. Ti sabali nga bangir mamaya, adakat mo awat kimutken nga threat, dagiti pang. Awan, kasi na po Diyos, awan. Awan ti, sadya ka mo ado kanot comment, dayan ti Facebook na makita dagitay Videos. Videos. Yung, kasi na po Diyos, alisto kumamit nga ako, maamak damit nga at amuda nga awante. Awan rason dati lang mistake ko, no mistake, ang iso ti outlet kanger ko, nga rin bakit ako. Nagbakal. Ngayon no talaga nga kayat ko, ado kumat nakiritiran. Mano, mamin anot may saldaw, nasuro ka bayente, yahan nyo kitaan nyo na Kitaan nyo Dati pagilis-lista amon ma'am. Hang ko pa mailista amin Dagitin ilis-lista ko Ay, dati ma'am, oo nga dito, ilistaan, dati aglabasan. Aglabasan. Oo, dati nga oras, tas dyan. Well, dagitay aglabas nga na rin gura. High-speed motors with noisy engine. Ano ka, not dyan, no ka, mapler. Mapler na ma'am. Nay, alaman. Nakalista amin. Nay, mano, kunayo. Arrogante nga driver without helmet. Kung kunanan ni ma'am, ilis-listanan. Pangipangitadam to dati ma'am, dati ilis-listam. At dapat kaya kitaan yun to yung tayo USB, pasublat ko. Ay, sige ma'am. Mabalim minto mga i-post, ma'am. Very arrogant motor driver. Kuna na yun, ma'am. So, dito yun, kaado dito nailista mo, ma'am. Lately, kitaan nyo man, dati tayo nag-over. Dito tayo nang dumpar kanya. Nang dumpar kanya. 7:30, tibigat, ma'am. March 6. March 6, na isurat ni ma'am. Dito, ada pwede kita bagong nagbus-busina. Pangiyawatam to, dagito yung ma'am takampo ko nam, tatay. Doon napakita, ano ba do pa yan? Dito lang ito March 12, idikal man dito. Hang ko pa lang ngayon, at nalaglag ang latatan. Awan unay tatay. Awan, dekat mabuting damit laing angata. So, kas lang, dati pa nagbakal mo, kaya pa nag-trending mo, kas lang naglaylo da mo. Nag-viral dito. Nag-viral ma'am. Medyo naglaylo da mo. Ikwayo lata. Han kumit kaya't asawin nga rason ko amin. Han ko nga rason mit data pa nagbalabag ko agsasaot dakis ng manangarod. Kat timatayin anat outlet kanger ko. Anat basol ko kada ko dagit hangkay kad lang pataray. Unay no lumabas kayo ken apay nga nakaringringgor nga menti kit may parit met kit nga modified ko na pa ini ko modified ti mapler da. Oh. Apay hana may parit dito dagita. Yung katapidid, yung katatanggawan, pitpitin da. Dito, antoy kantiyan nyo, anak ko? Batak. Batak. Oh, nagdadwa na ti Immaculate Conception Academy. Dakam ti mo na nga batsi eka ni iswang bayan ako. Kit ni ex-mayor, nalupta. Ni Elena Mardes, nagitat kalaingan ni Idi. Ni Oscar Awigan. Nagitat ni Sonia Tinyo nga dati napanyanta Batak General. So talaga nga nakaslang nakwapay lang ti memories mo aya ma'am. Talaga nga dagita ti batchmate ko ta ika. Dagita ti ngam lima kami di ko matilong ako nat mga dre. Siya
Tirong ko na daw. Well, yung Enriqueta nga Franco Rubio, andat Canada, napang ko pa kinitat Canada ni Sinaida Garganta. Lima kami kahit nga, ni Luisa Bulalayaw, ni Hani So Bulalayaw. nga talaga nga palaban ka, ma'am. Kitwan No, Ket sikat ang tanda ka dito ag complaint ti batak business na income ag meriendar no dete tanda ka rin apo daman dagita tagay ka nakabasbastos o nakaringringgol. Ma'am, anak kaya ngarod ti kayat mo pa nga inayon, ma'am, kadeto live tayo. Oh, tatan hanak nga agbalabagen. Ngem isurat ko ti time no lumabas kayo. Oh, dadya may surat pa ko mamanen ha. Isurat ko ti time yung alimabas nga agburbor ken agbusina, agbusbusina. Aramidek amin ti kabailak tapno addamet tapno ma-penalty kayo. Ma-penalty kayo. Tanuhana da kayo ti penalty anda Barangay Bulbulala. 11 Bulbulala, Bintan, Ilocos Norte, officers, dahil tati talaga nga tiraek. Tawamit ko kwenda. Apay, agburbur da pa itasango ta baryo hall. Anat ko nga barangay official yan. Apay, may isa kanulang nga kagrawad, kin may isa nga tanod, ti adati may isa nga daw. Kitipay ko na may metay kumano adatay, pasardengem, no naringgoro, no napardas. Alam, ta plate number na, kintanagan na, amen na jayen. May kadwa nga matili ka, multaan kan ko nang kitaan. Ha? Awan mit pulos. Dajati, i-propose ko pa, nga maramid. Awan mit mararamid. Kat deta baryo captain nga babae sa taga Junction. You better resign. You are just a kapitana by name. You are not doing anything. You don't have any initiative. Ay, ba na kumata, tipay ko na kingkagit, magdamatang ka lang, yara, Dr. Ropam ko na pa'y. Talaga, litakit, ipungtot ko. Kat dato, dati sango, ti store ko, kagawad, yung mga narumrumor, awan nararamiden na, isong ako na, Puera de los Venos nga barangay official si barangay Bulbulala. Puera de los Venos ta adomet tay nasimpet. Di rest, agresign kayo, talamlamotin nyo laeng ti, kwarta ti barangay na may baybayad ka na kayo. Agresign ang kapal mo. Kapal mo kami, apay, matay kay launa yan, awan ti soldo. Manokat, hanmet isot na nga ito pa iti soldo, yung dapot ang matawagan, kailangan kapitan, kagawad, tanod, go hell, get lost. Okay. Kaya dahil nga rod iti... Sorry lang yun, kadagitay nabalabag ko, kung ako na, sorry akada kayo, anak ko, kakamsat ko. Ngayon, nabalabag kayo, hanmet a hosot inarabid yo, kaya hanmet a balabag, nga mapangkay ta hospital, kahit ngayon kung nagpanyay po ka, ore mabangka ta hospital, kas pagarigan, hangka nga bayadan. Sikat mang bayad, kanya ka napunuan na ko. Okay, ipakita tayo lang, ma'am, deti di CCTV, ma'am. So, deti ti pag-idaan ni Mama Reni, Tapno makita na, deti CCTV, kasi deti CCTV, mga kadamag nga, ayan, dito makikita na, dagiti, pati pa iti uneg ti store, makita pa yan, no, sino iti sumrek. So, deti ti warning ni ma'am, nga ada iti CCTV, na dito pagtaingan na, iti ayan na. So, deta nga mga kadamag, iti live tayo, ito'y kadwatay ni Mama Reni, Lianyo. Nga tinikname ko, tapno amuda, no si amudak pa yun, ang negative, nga popular akong kahit. Piti, ni Lola, Auntie, Manang, Ading, nga Piti. Piti Lianyo. Piti nickname ko. Oh, Piti. Ani Ma'am Piti Lianyo. Okay, so dati nga rod iti live interview tay kanya, napakaseknan dato viral when trending nga panagbakal na kadagiti motorsiklo, dagiti driver nga natatagari ito nga lumabas, ito arubayan na nga provincial road when highway kunata yon. Provincial road kasi aumetik ko dito nga na. So dati nga mga kadamag iti live tayo dito Barangay 11 Bulbulala, Bintar, Ilocos Norte. Keta Teresundayon sa tulong at serbisyo kasama mo. Damag Ilocano. Thank you.